Halo baralok, pia longkum no. Ngakermen ba pia syai jaklain baro. Te matagasngi ka penyang ro ka kamkriat kandiat te ngan syat no da ka dok han dan ne ka dok kari. Te lada pi ibang ya cinta jonga ka kom syat jonga te subha ban like dan subscribe ya ka channel jonga. Te aleh yang ini syat no. Kini gede ki masalah bangala shim ban syat ya kene cinta. Kong duk ngak shim kumpanyang kumba arshamoy dengan ais unis la terpat. Nanta ngaber sakni ki masalah teli. Ngatep sunu piat. Dengan stik shoshpang. Te kumne ang asdik ya piat. Aduh ba untuk kela rong. Nanta ngamber seorang sun badus ing. Jangan sastik shoshpang. Aduh benda semawi. Manta ngatep une orang sun teli batu piat teli. Masih semat bah ban tep kumne apol bang asyap dok. Tentang sedih shoshpang. Dengan biasa ni dhania klau. Ni dhania klau ru open bang bahaya ka dok. Pen semau ibu bahaya ka cinta. Dengan sedih shoshpang. Aduk bau kini kicing syok kini ha. Mantangan tep nok ka dok. Mantangan king bahaya kini ka cinta. Kenang kini kicing ber kinrung bahaya ka dok. Mantangan tap. Masa syat kumba 10 minit Tepek mentang hadin 10 minit. Kelas mau bik bah. Ni day ban penrengat bah ka ba mik na kene ka dok. Kenang ba kanum sma. Tepek mentang ka rengat lot asa tang kumpnia. Dengan sedih syah kumne shpang. Antek ka masla bang adep kelek. Tehang ne ngala kelek jira powder. Dhania powder. Meat masala. Gorong masala. Shermit. Batu merit. Ngala kelek bat ka nang ta ngala bu syasai shpang ne. Mentang sedih syah kumne shpang. Mentang sakelek nak bat ka dok. Tepek kela ibang bah. Mentang tep upan. Mentang tep kandit kenang bakanum ing. Dengan syat nak mentang kumba 10 minit Penrit ya kading. Tepek mentang ka cinta kela ibang ha. Dengan king shpang nang ta ansa ai kluj ban penlong shit. Tiada syat dry kumni ro ka bang hi. Tang banga pate nan ai shit entas ni. Hadin bang ngala ai ngala syat kumba katsan minit pek mentang ka ibang ba ka dok pan ro la te ka dok ro ka la ngala penrengat skandit ka mentang ka cinta la ispo ha pan ro la ka dok ro la te kumne para lok masih syat ya kene ka dok.